Саламатсыздарбы? Бүгін уақыт темасын улантабыз. Лексикалық минимум. Райондық бөлімдер, ел аралық, жаран, сунуштарды қарайым, ишқана, қатышам, жылдырылды, қанчада башталады, қанчада аяқтайды, түшкі тынығу, қалқты тейлөө борбору, бейтапқана, бірден екіге чейін. Уақытты тура айталы. Saat 10'dan 10 minut öttü. Saat 12'den 23 minut öttü. Saat 5'ge 20 minut kaldı. 7:30 oldu. Saat 9'dan 17 minut öttü. Jumuş saat kançada baştalat? Jumuş saat 8'de baştalat. Jumuş saat 8:30'da baştalat. Jumuş saat 9'da baştalat. Jumuş saat kançada ayaktaydı? Jumuş saat 5:30'da ayaktaydı. Jumuş saat 6'da ayaktaydı. Jumuş saat 7'de ayaktaydı. Diyalog. Kutman gün. Mekеменин иштөө убактысын айтып коюңузчу. Кутман күн. Мекеме саат 9:00'dan 20:00'ga чейин иштейт. Түшкү тыныгуу саат канчада? 1'den 2'ge чейин. Ирина Алексеевна, бүгүнкү кеңешме эртеңкиге жылдырылды. Саат канчага? Saat 10'go. Саламатсызбы? Бул 15-чи бейтапканабы? Саламатчылык. Ооба. Гүлшат Аваскановна, бүгүн канчага чейин иштейт? Saat 8'den 2'ge чейин. Рахмат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.